Riva sina mafhungo SABC ubva pano Clan Park Johannesburg 2 mafhungo malwane nga chino chipinga care decided to increase the policy rate by 25 basis points to 7% effective from the 29th of May. Nyinga pfuma yo gonya nga 25 basis points une zwa kusia repo rate yo gonya uya ka 7%. Ba BMA ba mukanoni Beitbridge ulabelesa chimo. Tsengo ya mabindu bo Brown Mokgotsi yo firiselwa phanda. Kazwa mitambo reresa timu ya Bafana Bafana ine ya kuliba kha mitatisano ya chiphuga cha lipasi. Ndi matekwana rikubatsira mafhungo pano ka SABC2 SABC Plus na khale haye kharive rothe. Zwazwino riliba khara mafhungo wa SABC lutendo bobodi ari phala mukanoni wa Beitbridge lutendo lokobera khamsi ri to thoma nga uri khoni tanganedza khamsi ni nga to ri talutshedza uri ngani ngeyo zwine zwa khou itea ri khou pfha uri ba BMA ba henefho ndi zwifhio zwine zwa khou bvelela. Ndi zwone Jennifer ba tshimiso tsha BMA vari musunzi wa hwalaho u khou sera mutanda hezwo zwi amba uri vhadzulapo maṅwe mashango vha bvaho nga ngeno kha mashango mahura vha khou ḓa ngenoni zwo leluwa ngeno vha songo fara bambiri dza u enda kwadzo. Zwino vho swika hafha vhone vha ṋanga tsha vhukoma dokotela Vho Michael Masiapato na vhaṅwe vhaofisiri vha BMA vhane vha ri vha khou ḓo lavhelesa uri hu khou itea mini. Vha ri arali ni tshi ri dzhie ḽia ḽa muṱanga na muṱanga wavho u ḓo ḽiḽa. Hezwo zwi amba uri arali vhathu vha tshi khou pfuka vha tshi khou ri vha ḓo pfuka zwo leluwa vhone vha khou ḓa hafhanoni uri hezwo zwoṱhe zwi fhele. Zwi khou amba zwa zwino haya madaloi a khou ḓa nga mulandu wa uri hu khou vhonala uri havha vhathu vha dzi taxi na dzi basi vha bva nga ngei kha mashango mahura vha khou kona u pfuka zwavhuḓi hafhanoni na vhadzulapo vha maṅwe mashango vha sina bambiri dza u tshimbila. Zwino vho ḓa hafhanoni u ḓo lavhelesa uri hu khou itea mini. Honeha ri tshi khou amba zwino Jennifer vha fara muṱangano hafha na vha zwiimiswa zwa dzi thekhisi na dzi basi vhane vha pfhi ndi vhone vhane vha khou tshimbidzana na vhathu havha vhathu ndi vhane vha dzi thekhisi na dzi basi ndi vhane vha tshi khou shuma nga vhadzulapo vha khou bva kha maṅwe mashango vha tshi ḓa nga ngeno kana ndi vhaḽa vho no pfhi ndi vha cross border. Ri tshi khou amba zwa zwino hu si kale vha ḓo takutshedza vha ya vha dzhena hangei nga ngomu mukanoni vha lavhelesa uri musi vhathu vha khou pfuka zwo rali zwo leluwa hu khou itea mini. Ḓo zwi ḓivha zwa uri mulovha hanefha kana nga zwikovhelelo ho ḓo vhonala uri hu na ṱhiraka ye ya khou bva kha shango ḽa Malawi he ya ḓa ya pfuka hafhanoni yo fara musina u no shuma u bika zwidzidzivhadzi. Fhedzi vho ḓo fariwa ri khou amba zwino vhanevho vhathu vha khou ḓo ḓivhona dza khothe u nga ri hanefha kha ḽa matshelo Jennifer. Khamusi ri tshi khou tou bvela phanḓa kha ḽi fhungo lutendo ri nga ḽene ḽi fulo hone ḽi khou vhona ḽi tshi ḓo fhedza maḓuvha mangana. Ndi zwone heḽi fulo ndi ḽa ṋamusi ḽi khou ḓo thoma zwino ḽa tea ḽo thoma hanengei nga hafu ubva kha awara ya vhuraru masere a ḓuvha ḽa ṋamusi fhedzi ḽi khou ḓo thoma zwino hu si kale ṱhamusi hanefha nga awara ya vhurathi fhedzi ndi ḽa ṋamusi fhedzi lune ḽa ḓo guma hanefha ngori vho dokotela Vho Michael Masiapato vha khou lavhelela uri matshelo vha ḓo vha vha hangeini Pretoria. Zwine zwa amba uri heḽi fulo ḽi khou thoma ṋamusi ḽa khunyeledza vhusiku ha ṋamusi Jennifer. Hu na vhathu vhane ra nga ri musi iḽi fulo ḽi tshi khou bvela phanḓa kha musi vho no ḓifariwa. Ri tshi khou amba zwa zwino a ri thu pfhavho hezwo fhedziha zwine ra zwi ḓivha ndi zwa hanevha vhathu vha tshi khou ḓa nga ḽilori ḽe ḽa vha ḽi khou bva kha shango ḽa Malawi vhe vha ḓo fariwa mulovha nga madekwana. Fhedzi kha ḽa ṋamusivho a ri thu pfha vhathu vho no fariwaho. Ri khou tenda uri nga murahu ha tshifhinganyana musi ha madalo o no khunyeledziwa ri ḓo pfha arali hu na vhathu vho fariwaho Jennifer. Hu na vhathu vhane vha khou humiselwa murahu afho mukanoni lutendo. Na zwenezwo Jennifer ri ḓo zwi pfha musi ha madalo a tshi ḓo khunyeledza ngori musi ha madalo a tshi ḓo fhela vhusiku na musi ri ḓo vha na nyambedzano na vhone havha vha tshiimiswa hetshinoni uri vha ri vhudze uri hu khou itea mini vho vhona mini nahone ndi zwifhio zwe zwa itea musi vha kha haya madalo. Zwezwo ri ḓo zwi pfha nga murahu Jennifer.
Rikoliwa nga manda lutendo musi niko bvela phanḓa na mushumo wa vhuḓi nga urali matsina uyo ndi lutendo bobodi ramafhungo wa SABC ane vha fhaḽa mukanoni Beitbridge Messina vunḓuni ḽa Limpopo. Musi riko bvela phanḓa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha re zwikolodoni vha khou ḓo badela masheleni a nṱha a nyinga pfuma. Izwi ndi nga murahu musi komiti ya mbekanyamaitele ya masheleni ya Reserve Bank kana MPC yo dzhia tsheo ya u gonyisa nyinga pfuma nga 25 basis points. Muluvhisi wa bannga iyo Vho Lesitja Kganyago vha ri miraḓo mina ya komiti yo ya MPC vo vota vha tshi khou ima na zwa u gonyiswa ha nyinga pfuma nga 25 basis points ngeno vhaṅwe vhavhili vo vota vha tshi ri dzi litshiwe dzo ralo. Against this backdrop, the committee decided to increase the policy rate by 25 basis points to 7% effective from the 29th of May. 4 members preferred this action while 2 favored no change. The committee agreed that inflation risks had intensified and that the challenge of large and overlapping shocks would likely trigger second-round effects requiring a monetary policy response. Our decision was aimed at managing risks and ensuring that inflation returns to target. The forecast from our quarterly projection model shows 1 hike this quarter. As inflation falls later in the forecast, our model then has rates easing again towards neutral levels. Real rates are lower this year given higher inflation, so the policy stance is now less restrictive than it was in March. As before, this rate path remains a broad policy guide. Our decisions will continue to be taken on a meeting-by-meeting basis with careful attention to the outlook, data outcomes, and the balance of risks to the forecast. Given elevated uncertainty, we continue to find value in scenarios. For this meeting, we explored 3 risks. 1 is a prolonged Middle East crisis leading to higher food and oil prices plus a weaker rand. The second included El Niño, a weather pattern that seems to be forming currently and which typically brings drought to parts of South Africa. The third scenario added non-linear effects, basically the risk that big shocks have proportionally larger effects on inflation with more costs passed on to consumers. Ramabindu wa Northwest Bo Brown Mokgotsi ba ḓo vha vha tshiṱokisini nga murahu musi khothe ya magistrata ya Johannesburg yo fha ya khaṱulo yayo malugana na khumbelo yavho ya bail. Khaṱulo iyi I ḓo ṋekedzwa vhege ḓaho nga ḽavhuṋa. Muvhuso u khou vhona mulandu Vho Mokgotsi wa u lingedza u putisa muofisiri ane a khou sedzulusa mulandu wavho khathihi na u amba uri vha nga shavha arali vha nga vhofhololwa nga bail. Vho Mokgotsi vha khou hweswa milandu 5 ine ya katela u nyadza mashumele a mulayo na u shanda mafhungo nga murahu zwine hapfi vho zwifhela lushaka vha ḓita unga vho ṱangana na tshiwo tsha u ṱoḓa vhulawa nga ṅwedzi wa Lara Mahola. In the event that court grants bail an amount of 100,000 rands is reasonable, I wish to reiterate that Mr. Mokgotsi said in his papers that he makes 32,000 rands. That's his salary, that's what he earns. And those type of amounts would be unjust and it would be unreasonable given his socio-economic circumstances. Matina haba singa tuchira kule reabuya husikale rachibela panda. Ri khodo vhapo vha ṱanganedza fhano kha SABC2, SABC Plus na Khalehaye kha ri bvele phanḓa. Tsengo ya ramuzika wa Likompo ane a vha ḽihlohonolo Shebe Mabena Chauke yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa 10 ḽa ṅwedzi wa Fulwana u itela tsengo thangeli khothe ya dzingu ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo. Ramilayo wa Chauke vhane vha vha Vho Michael Khumalo vho vhudza khothe uri vha kha ḓi ṱoḓa muṅwe ramilayo ane a ḓo shumana na tsengo thangeli iyo. Shebe Mabena o livhana na milandu ya 10 ine ya katela milandu miraru ya u ṱoḓa vhulaha. Uyu muimbi u kha ḓivha nga ngomu tshiṱokisini u bva tsha fariwa
fariwa mahola nga ṅwedzi wa Lara. Ramafhungo rendani raliphaswa udana mubigo. Muhwelelwa Lihlono lo Chauke ane a ḓivhea nga maanḓa nga ḽa Shebe Mabena ndi zwone o ḓivhonadza na musi khothe ya dzingu ya Polokwane hei mulandu wawe wa fhiriselwa phanḓa kha ṅwedzi wa Fulwana ḓuvha ḽa vhufumi. Izwi nga murahu ha musi ro pfa ramilayo yawe vha tshi khou amba zwori vhone vha khou ṱoḓa u vha na muṅwe ramilayo ane a ḓo vha a tshi khou bvela phanḓa na tsengo musi tsengo ya muhumbulelwa i tshi thoma. Yo dovha hafhu ya fhiriselwa mulandu wa fhiriselwa phanḓa u itela tsengo thangeli. Vho Michael Khumalo vha amba zwori musi tsengo thangeli tshi bvela phanḓa nga ḓuvha ḽa vhufumi ṅwedzi wa Fulwana hu ḓovha hu na muṅwe advocate kana ramilayo ane a ḓovha a tshi khou isa phanḓa na tsengo ya Shebe Mabena. Ndi maṅwe mafhungo ra pfa na musi vha tshi zwi humbula Shebe Mabena kana ramilayo wa Shebe Mabena vho ḓivhonadza khothe khulwane ya Polokwane mulovha vha tshi khou ṱoḓa hafhu vha tshi khou ita khumbelo yavho ya beli. Ndi nga murahu ha musi khothe ya magistrata yo hana khumbelo yawe ya beli lwa vhuraru zwa zwori a si tou thoma a tshi khou ya ngei khothe khulwane ya Polokwane he na yone heyo khumbelo ya mbo ḓi haniwa nga muhaṱuli. Shebe Mabena u khou hweswa nga milandu ya 2 ri tshi ḓa zwori mathomoni o vha tshi khou hweswa nga milandu ya 3. Kha iyo milandu ine a khou hweswa ngayo hu na milandu miraru yo ndingedzo dzo ṱoḓa u vhulaha, u tswa na u tshinyadza ndaka. Ndi miṅwe milandu ine Shebe Mabena a khou hweswa ngayo. Kha mulandu we wa ita zwori Shebe Mabena a fariwe mahola nga ṅwedzi wa Lara ndi nga musi hu tshi pfi Shebe Mabena o thuntsha mutevheli wawe ḓoroboni ya Ladana a muhuvhadza. Rafa zwori hoyo noni tshipondwa o vha a ICU lwa miṅwedzi minzhi. U amba zwinzhi ri dovha hafhu ra vha ri hanefha khothe ya dzingu ya Polokwane musi a tshi ḓivhonadza nga ṅwedzi wa Fulwana ḓuvha ḽa vhufumi. Ri ḓo dovha hafhu ra ya khothe khulwane ya Polokwane vha tshi khou bvela phanḓa na khumbelo yavho ya beli vhege i ḓaho nga ḽa vhuraru. Nṋe ndi Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi Polokwane. Musi ri khou bvela phanḓa vhadzulapo vha mivhundu i re tsini na mukoto muhulu wa Phafuri vhugalaphukha ha Baulo ngei Niani vunḓuni ḽa Limpopo vha ri mabulayo a vhaendela mashango vhavhili vha bvaho Mossel Bay vunḓuni ḽa Western Cape o vha shusha. Zwitumbu zwa vho Ernest na vho Dina Marais zwo wanala zwi khou papamala mulamboni wa Luvuvhu henefho vhugalaphukha nga ḽavhuṱanu moḓoro wavho wa luṱanḓala wo ḓo hombokiwa. Mapholisa vha tshe vhuṱalani ha vhahumbulelwa mubigo nga ramafhungo ashu Lutendo Bobodi. Vho Salfina Mbulayeni vha Masisi vha rengisa zwiḽiwa tsini na gondo ḽa R525 ḽi livhaho vhugalaphukha ha Baulo vha rengisela zwihulwane vhaendela mashango vha dzhena vhugalaphukha ha Baulo nga mukoto wa Phafuri. Vha ri hu tshi tevhela mabulayo ayo vha vha ofha uri vhaendela mashango ṱhaṅwe vha tshi ḓo kanda. Sa vhathu vhane ra vha ri khou shuma badani ri khou rengisela vhathu vho no khou fhira vhaendela mashango vho no khou dela vhupo ha Kruger. Ri pfa zwi songo ri fara zwavhuḓi sa vharengisi ngori zwo tou ralo zwi amba uri mafhungo o tou ralo a khou phaḓalala na shango ḽoṱhe. Mbilu dzavho riṋe dze pfa vhuṱungu uri zwi amba uri vhathu vha no khou ḓo ri dalela vha nga si tsha ḓa kha vhuponi hanga ngeno vha tshi khou ṱangana na zwithu zwo ngo sa hezwi. Vharangaphanḓa vha zwitshavha vha ri naho zwa homboko ha dzigoloi zwo ḓala vhuponi hu zwa mabulayo zwi tou vha maṱula. Milandu yo tswa dzigoloi kha vhupo ha vhoriṋe yo ḓalesa mara heyo yo tou uri u wane ho dzhiwa goloi a thu fhedza u vhulayaho na vhathu a zwi ngo ri fara zwavhuḓi. Ri khou ri vhadzulapo vhoṱhe vhavhembe vha Limpopo kha ri farane u ṱoḓisana na u thusana na mapholisa uri hedzi dzi suspect dzo fariwe. Vha Community Policing Forum vha ri vha khou tama vhavhulayi vha tshi farwa. U amba ngo riṋe sa vhadzulapo na community sa musi ndi tshi shuma kha CPF ndi pfa uri a zwi ngo ri fara zwavhuḓi kha sia ḽa vhadzulapo na community hoṱhe hune ra shuma hone nga u angaredza police station dzoṱhe dza fhasi fhano Vhembe. Ri pfa zwi songo ri fara zwavhuḓi uri hu vhulawa muthu a sa vhi na zwine zwa khou itea kana u fariwa havho. Ndi tama uri khou fhulufhedzisa uri ri vhone havho vhathu vho zwi itaho vha tshi fariwa ngori vhugevhenga nga fhano kha vhoriṋe hu ḓalese hovho. Vha tshipholisa vha ri vha tsini na u phuletshedza. I must indicate that we have prioritized this case like any other murder case in the province. You know that murder cases, we prioritize them from our point of view. This case in particular has been elevated to a provincial level. All that I can indicate at this point in time is that our investigations are at an advanced stage. Vha Sunparks vha ri vha khou khwaṱhisa tsireledzo Phafuri. Lutendo Bobodi, SABC News, Masisi. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo khwaṱha musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi.
dollar rand 16 rand 24 cents, pondo ndi 21 rand 80 cents, euro ndi 18 rand 93 cents, pula ndi 1 rand 14 cents. Mikovhe phala JSE ipasi. Cash veledzwa musuku ndi $4,470, platinum ndi $1,898, oil singokunakiswaho ndi $95.10 ngafagi. Kazwa mitambo president wa Shango Vho Cyril Ramaphosa bakutamela mashudu timu ya lushaka ya bola ya Bafana Bafana ine yakulipa mitambo ni ya chiphuga cha lipasi ya FIFA ngei Mexico, Canada na America. Mugudisi wa Hugo Bruce bodibadza batambi ba upedzisera bafumbili rati bane bakulipa mitambo ni iyo madekwe. President bari ukonoshikerera ha Bafana Bafana mitambo iyo ya chiphuga cha lipasi ngamara mingwaha ya fumbili zobwisa na ututula fulupelo la badzulapo. Bob Bruce wakamadza bathu ngabamwe batambi bojenishaho nabe basiwanda katimu iyo. Mulinda buno wa Kaizer Chiefs Brandon Peterson na bamwe batambi ngaye ba Kaizer Chiefs abongoshikerera ungaya kamtasana wa chiphuga cha lipasi Bradley Cross omangaza banji musi ya chikaterwa kachigwada cha timu iyo huchikaterwa na Olwetu Makanya wa mingwa ya 2022 na bangwe. Well, there were some hard decisions to make. And it is always when you make a list of players, you have always to disappoint players. And I know the disappointment for those players who had to drop tonight will be very, very, very hard. So it's a World Cup. Who don't want to go to the World Cup? Presidente Vho Cyril Ramaphosa beba babone chiambi churwane vote amala mashudu timu ya lushaka Panda amusi basa tutanga lwendo. History has now presented this generation of Bafana Bafana with a very rare, precious opportunity to rise again and to reclaim South Africa's place amongst the elite nations of world football. Chanda cha Presidente kadzangano la Safa Bolinda Zwane vari Bafana ikodoshuma zwabudi nahone ayongo yo dadzisambalo. We have been saying we're not adding numbers, but they're going there to compete. And that is why it took us so long to build this team. There's team cohesion, there's unity amongst the boys, there's an understanding why they are in Bafana, and I think they understand donning that jersey, what it means. Mudzula chitoro wa TS Galaxy wo team sukazi vari timu ya nangwaho nga mgudisi wa Hugo Bruce hune yokatela bunji ya batambi ba Sundowns na Pirates idoshuma zwabudi. I think the coach selected the best of the players he could select under all circumstances. So I think this team will go to the World Cup and there'll be a surprise package. I'm pretty much convinced, that they will do at least something incredible. If not, maybe win 2 games when people least expect. Timu hii ya Bafana idotamba mtambo wa bukonani na Nicaragua fala Rwanda ni Orlando ngala butano Panda musi basatuli bangeka mtasano walipasi ngasonda. Uvera Panda na pungo la timu ine ya Demira Africa chipembenge imitatisano ya chiphuga cha FIFA cha lipasi rina msaukanyi wa mitambo bo Arnold Pretty Boy Rabutulu kamsindiko tori lokobela riko batanganedza afano babona ngari timu ino ni yo khetiwaho yo shikelela kamusindabelelo dza badzulapo yo sikelela khabunji habadzulapo utobona uri unana timu nanti ya lushaka ni adori ichi nangiwaye yafusha mudzulapo mumwe na mumwe udodivana valla vavili vararu vane vadambori aiwa noita mini ini mugudisi nodana siya mutambi mukene kana naita mini fedzi yanga angaredzai ndi timu yone ini yova yolaveleleya uri ingava yone ini yanga tuwa ya Mexico, New Canada katina nge USA. Musi richiko zvirabelesa vangu vati vakudita vakudhiamba uri vatambi vane baba vahone nga chifhinga cha musuku dodi vadziwa uri timu ine yako ya kamitambo ya lipasi ndi ipiyo vane ringari ndi va preliminary bakho sumbesa uri bala batambi ndi zwavhuḓi na uri hu ḓivhadziwe ubva kha havho vhafumbili rarumbili hu ḓivhadziwe vhatambi na vhaṅwe vha hone vhane vha ḓo siwa nga nnḓa zwi vha zwavhuḓi na kana zwi vha zwo fanela zwo vha khwine vho dzula vho to siwa nga nnḓa kha musi huna iṅwe nḓila ine vha nga vha sia nnḓa ngayo nga nnḓa uri vha fhire hanefhaḽa ngauri mulayo wa vha FIFA ndi wa uri shango ḽiṅwe na ḽiṅwe kha ḽi ḓise vhatambi vhane vha vha preliminary vhane vha vha furarumbili
ubva hapo vha fhiwa ha cut off date ya uri ni funa u ḓisa havhaḽa vhafu mbili rathi vha vha vhidzisa hani vhafu mbili rathi arali ni vho sia havhaḽa vhaṅwe vha rathi nnḓa havhaḽa vhatambi vha tshiya kha preliminary call vha vha khou ṅwala mulingo zwi amba zwori ni tea u zwi ḓivha ḓuvha ḽine mvelelo dza mulingo dza bva ngalo uri no swikelela u ya kha vhafu mbili rathi kana a no ngo swikelela zwi tou vhona uri zwi a ṱungufhadza ndi zwone vhathu vha khou amba nga u pfela vhuṱungu uri vhaḽa vhatambi vha rathi vha vhono ḓivha na fhulufhelo fhedzi havhaḽa vhathu ndi vha mushumoni vha zwi ḓivha ndi nḓila ine vha tea u tshimbila ngayo ya uri ndi ḓo ṋangiwa kha musi kana ndi si ṋangiwa zwi khou fana na musi ni tshi khou tambela thimu yanu hu na ḓuvha ḽine a ni nga vhi kha vhafumi malo vhane vha khou tea u ṱuwa na thimu na vha kha vhafumi malo mara ha tamba vhafumi na muthihi fhedzi vha zwi ḓivha vhaḽa vhathu ndi mulayo u tea u tevheleliwa ndi khou vha pfa vhoravhutulu vhafana vha ḓi dzulela u bviswa kha luṱa lwa u thoma kha mitambo ya ḽifhasi vha vhona u nga ri i thimu yo ṋangiwaho i ḓo kona u fhirela phanḓa fhulufhelo ḽi kha mugudisi nga maanḓa ngauri kha miṅwaha miṱanu ya vho fhiwa yone o kona u swikelela zwe a vha o telwa zwone nga vha SAFA nga nnḓa ha zwenezwo a dovha hafhu a vhuisa fhulufhelo ḽa thimu ya lushaka zwi ḓa kha mafhungo a kutambele a ri khou lavhelela u vhona kutambele kwa musi ri tshi khou tamba vho France nga 1998 zwa 2010 a ri khou tea u lavhelela zwe ra zwi vhona nga 2002 hu na ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga ndi tshone tshine a ri tshe natsho fhedzi hai ri khou livhuwa matsina avha ndi musaukanyi wa zwa mitambo vho Arnold Pretty Boy Ravhutulu u bva kha nṋe mukolo wa Matsila ndi ri madekwana a vhuḓi madekwana nyimelo ya mutsho ya madekwana a ṋamusi i khou sumba hu na mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa tshipembe a shango mimuya iyo ri khou dovha hafhu ra i vhona na fhaḽa tshitsikini tsha shango kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsho ḽima nga tshivhumbe yoṱhe nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumuka kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho aiwa fhedzi havho makole a ḓo balangana musi ḽi tshi ṱavha kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelesa dzi temperature dzashu ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ri khou vhikela hone mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi ḓoroboni ḽa fhaḽa Pretoria a tsini na ngeno Johannesburg ko bona o mutsho wavhuḓi vhukuma na fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Vereeniging ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya Springs kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ḓo thoma fhaḽa Musina hune na hone ra khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou vhigwa madekwana a ṋamusi Thohoyandou aiwa dzi temperatures ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 28 Giyani ndi 27 a tsini na Polokwane hone aiwa ndi 24 Mokopane unga kha ḓi vhona makole o tibaho na hone aiwa fhedzi dzi temperatures ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 27 Bhilavhila ndi 25 kha ri mbo ḓi lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga hune na hone ra khou lavhelela mutsho wavhuḓi vhukuma madekwana ṋamusi fhaḽa Skukuza Mashishing a tsena fhaḽa Mbombela Malahleni hone aiwa dzi temperature dzi khou lavhelelwa dzi gonye dzi swike fhaḽa kha 22 kha ri mbo ḓi ya fhaḽa vunḓu ḽa fhaḽa KwaZulu Natal hune na hone ra khou vhona matshelo ḽi ḓo tsha aiwa ndi mutsho wavhuḓi vhukuma fhaḽa Ulundi na fhaḽa Richards Bay ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Durban a tsini na musi ri tshi ya naḽo ri shavhesa fhaḽa kha vunḓuni ḽa Eastern Cape hone matshelo ḽi tshi tsha aiwa dzi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma fhedziha na ṋamusi nga madekwana ri khou lavhelela mutsho wo dzikaho vhukuma fhaḽa Nquva a tsini na fhaḽa Maletswayi Mthatha hone aiwa madekwana ṋamusi ri khou lavhelela mutsho wavhuḓi vhukuma ndi mutsho wavhuḓi vhukuma une khou vhigwa madekwana ṋamusi khathihi na matshelo fhaḽa vunḓuni ḽa fhaḽa Western Cape sambe ri khou vhona fhaḽa Laingsburg Worcester na fhaḽa Glen William aiwa ndi temperature ndi dzavhuḓi vhukuma a tsini na ri tshi ya devhula Kapa madekwana ṋamusi a Upington matshelo ḽi tshi tsha dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 28 Kuruma ndi 24 Kimberley hone ndi 25 DR hone aiwa na hone ri khou lavhelela mutsho wavhuḓi matshelo ḽi tshi tsha kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Free State hune ra khou vhona aiwa dzi nga vha dzi fhasi temperature madekwana ṋamusi fhedzi matshelo ḽi tshi tsha fhaḽa Bothaville na fhaḽa Kroonstad ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya Bethlehem ndi temperature dzavhuḓi vhukuma dzine dza khou vhigwa madekwana ano khathihi na matshelo North West hone ri lavhelesa fhaḽa Ottosdal a tsena fhaḽa Rustenburg madekwana ṋamusi nga kha ḓivha na lumuyanyana fhedziha matshelo ḽi tshi tsha dzi temperature ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 23 a tsini na musi ri tshi lavhelesa hafhu na fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Mahikeng hone ri khou vhona dzi temperature dzavhuḓi ndi 25 Tosca ndi 25 Vryburg hone na fhaḽa Down hone aiwa matshelo ḽi tshi tsha hu ḓo dudela helino ndi komba kha vhe madekwana vhuḓi